شروانên yekîneyên parastina jiniyê pe jê û endamên asayişê diyar kirin, goyê pe jê hêzeke leşgerî tenê nîne lêberê nasnameyeke û civakeke ye girtiye. Her wiha bang li jinên Rojava û tevahî Sûriyê kirin goyekîtiya xwe bihêz bikin. دخوازن ما تونه بکن او دخوازن کو اشتا ناوی ما لهولی را ببه یعنی نها اموک اول جن ام یکیتیا خواه به دستگیرتنا خواه به هردوره به گل خواه یک بوین اما تجاری بتشتی به دولت اشتا نها سر مفرد کری تجاری بیا قبول نکن و نها اشتا دولت چاوه که میزد که کو اشتا یا پجی وک آرتشه که و اشتا به سلاح تناس کرد اشتا yani işte derdur parastını yani her tiş milli şerde nastıker ama yani ama izlerken yani az xavak endam kepeci vakt nava havalin yapıcı da jiyan kire yani tücari tişteki kugredai ve bir taybet nine mesela gele xara yak buin de nav gele xada jiyan kire yani xavak endam kepeci gel dur kertinci rastici yani وقت جیان کردن که کو اشتمرو بخوازه ناب تجاری ام تو نکرد نخوا قبول نکن و می حیات دایی برخوادن و تجاری طول حوالین مایه جن و همی حوالین مایه شهید ام جبیر نکن دست به که دام جو که هزی اولکاریا هندرین ده جبو و هبون و نبونا وقت بیشن یه پجی جمر گلکی گرینگه جو بمينا جيه خدا وجي خو بقرا دولتها سوري نوده جبرجو وجو ام جيش بزانن دسبيك عروشا جو بلشي او شورشا جو دسبيكر بدستي يبهجيبو دستي شروانن يبهجيبو ما اوروشي جلكي برو زحمت ما درباس كرن بدستي هوالين يبهجيبو بدستي جنيبون هر يعني خبات كرن شورشك دست بكرن وبداوي كرن وحمو دنيا جي باقش كرن بفي شورشا خ نهاك عد دستورا نهده ام جوك هزن اولكاريا هندرين هزن جن چي كسي جنا ماي لفيدكي ام جي دعوه هزي خدكن هزي قول بشت مساكنين د بيشيده وداوي دجي